Matana alikati saa ili nandatika 15 bane Mutongo TV na kene kilungu cha amuka nita wa Caroline Mweni wa Muteti na nina udhota tuwedwe na unenania wa nthi ya Kenya uona yende atakulika maundoni ma uiti maundoni ma kisomo maundoni makonetia uteti na maundu ange mainge nina udhota tumawoni waku nambani ya ile itatukenda mwitano kana mutandaoni wa Facebook ni Mutongo TV, mutandaoni wa YouTube ni Mutongo TV Stroke FM official twidwe mwe ndini wa unenania tawe Mkenya we ya Kenya yende ata na ende mundeti na mweni either itabia eta wata au meteba nikadate likendene wa unenania nena udhocha keye musiayesia na ni karibu mbeko kwito asandi karo mbondo cha ku Mutongo TV musaisi wa Mutongo TV na uketheneva studio kwesi twenda Cosmos Mbolu kana the game change kuma kaskeu likilome kuyama kwene. Okay. Ni mwanasiasa muteti na pia ni mwanaharakati na mkuni wa biashara. We? Yes. Watu ya we muteti, yes. we mwanasiasa, isu sonde no siyako? Okay, na yes. We mwanaharakati. Yes, yes. Activist. Oh, okay. Thank you so much na karibu. Na santi. Yes. Tia mbele na yako ulio yemwe. Ilane yo topic ya mrana wa monde. Yes. Wewe andi ya Kenya tiende. Andi ya Kenya tutende enesa. Ya nangewa ninenge Ruto. Yuke kani mwalimu na ndiwa ni mumakie. Ni munenge D-. Yeah, okay. Inundu be maundu utakuni tenesa. Usone woni wa Cosmos Mbolu Muteti na mwanaharakati. Yes. Okay. Na zengewa nire iti Ruto ndo nomone 3/10 D-. Nundu tujende enesa ta Kenya. Nundu kaisi angaliko ya kisomo. Capitation school itina mbesa karo elb maizo nenga siana ile inalikile university mbesa elb mena deficit ya 13.7 billion tubeza tulama na nge tututiani te na nditangaza kanale me university wakatatu ma lecturer matongwe ni wasu ni mogi strike nundu maizo newe kindu. In fact, university measia mbeze ila maile kwitha manengetwe maandike alama lecturer permanently kana ala tumeta ana kisungu adjunct kana ma part time maina mbeza issue na universities are collapsing na maundu timasio na waijenga liko ya uiti karo tutana mbothi uiti tesio kwa bako ikisomo. Yes. Nile wata watu ya atibe andu mato no ko musie. Yes. Meko ko musie nundu akwikata nundu acham. Naje university wakatatu emogete strike. Public universities yonde ziyogete strike. Alamate ya where you mama na. Nundu ma lecturer mtaiza kuibwa. University itane mbeza isi andika ma lecturer rangi. Na juziana itane mbeza ni elbukaro na musia isia. Ko office. Ulaziana si kuiba university. Payment yende muno nundu elbu niwe matete yasia na kwino ja mwingi muno ba Kenya. In fact kilungu cha 67% ya Kenyans ninja na maitha na mbesa na wazijenga liko ya primary schools karo kwa mwaka kana ka kuma PP1 mpaka grade 5 manenga wazilingi 1420 kwa mwaka gili yemwe manana na meongweli na formula ile ibo ya kwa nyembeza isu ni mane 50% term 1 isu zilingi 725 term 2 435 30% na term 3 ni zilingi 175 na mbeza isu kwa zilingi 75 cha kuwa mabuku textbook pa Kenya batingwa textbook ya zilingi 75 kwa utupeza tutunenga we primary schools ni tuini this is what we call kila tuina chova Kenya ni underfunding ya school aya grade 7 alama JSS mpaka grade 9 2020 ni mokie capitation mbeza cha ulokuma 22,244 ngili 22,244 nundu kwa corona chathe ya choka 17,000 itaiza kuongelwa na ila mana nenga we last term pandu ba manewe 14,000 term 1 mana nengiwe tupesa tuini muno mana nengiwe zilingi 8853 kwa serikali ni taitwa ni high school na primary over 18 billion. Wow. Okay. You dile serikali lati kwenda etuteli data enende. Yes. Ni data mutaite. Yes.
tutaite serikali na karo nenda kutavya musiaize kindu kimwe ina asomie binda ya Kibaki 02 niwo free primary education yokie na nendo kuya nezenyu ndisometwa nengo mabuku mana skulu tulamumana nani twapate iwe kindu cheta wa yelo bese izuwe thia tuikweba na ibinda ya Kibaki kwa ikosio na economy ya Kibaki karo na musiaize Kibaki atumia economy ya 648 billion no amanenji kwa kamalelu kurani skulu kuthana alimu na economy ya isio economy ya Ruto at 4.2 trillion na tuizani wembeza zithiba tili kaba kwa capitation amundu Cosmas ndia sane wesikana o yusilikali niende sekindu kwikuta verification nikendesise nundo kuna atuikie kwina ghost kwina ghost schools na kwina pia ghost students alawi ila ilambesa siaka kuwa wanisilikali sema sieto manenga na wamasi na ita exist ya momani wosu eto mutuko maybe wa motoa na nda exist ya na nuko ne mbesa na nundo wakwithwa masukulu pia onange medhabo kwanza to be honest ngaliko ni sia ko ya Eldoret ukethela kibande cha skulu ni na kiona nitie skulu su wesila ba wende na ona wate yanze sunduka ethila skulu su lakini ila kwekuwa mbesa skulu su ethia we kate wa skulu sia litakwitha inengwa mbesa na ndo wa ando kuraise alamu ya kwithiwa capitation ni silikali ni likile na yansa yuti ambapo thoi mama skulu wesu na amanyi wesu tuwa amego mate kono tenenga na mbesa nikenda etha skulu ila isu ghost schools sio boke that school so then yana yemwe tibetange isi that site coexist nikenda bese list we say sia capitation sia ni school si coexist ko ila wotu ya capitation bado hiyo na dena nenda with the way kana na silikali nilike ile ya at the end of verify 32,000 primary schools ile ya public si bande ya Kenya take ile late unenga na mbesa nisi abikia andola maile tena school ile si ilete tuendo kulia hii ghost schools itiza coexist maiba school ni na vingetwe maile kwitha makunie auditing na maka verify kiwo weta school vingetwe kuni too late na sub county directors kilanga liko Kenya yonde ni mapalukite muno nundu maile kwitha matembelea school kila class physically makatala tunasiana siana na matala withia nime confirm kana siana isu si register ni sienda niti na ilachi kwa system ya education na kiwa weta ni chawo pe school yako yakitunde wete sitwa nundu maiba ametete nisi na chana 234 ghost students pandu pa register make yemena chana 780 mongelete chana 234 yulo ila ikwata mbesa kuma silikalini na ni moka yukila kiki kaamu siya na karo ekaimutavye chana ila siya andikidwa ite coexist ni manenga wembesa na moko wika form 4 maandikia walaini wa ana alama na kolile shukulu matina amina na indi matete la form 1 ingi mailika matiki ya siana ingi yuko ukiucha ghost schools by the way nikikuwa na ngia serikali mbesa na makati ya verification nisu nikana etha tupesa yetu ini with the ghost schools itio consume mbesa mata ilotomea kwa kuwe watu ya ona maundu ama ghost schools na ghost students ona maiko kana serikali kwanza maambi ya school na ma principal na school ila si wasi na ghost students ma principal ni maile kundari kwa deregistration kuma kwa TSC makacha wea paka ambati wangi makakwata wea tama deputy na in fact ndiziniki ma lawe takiki kunike nundu principal akuna kindu ju deliberately ikanambeze isiwo zekie mubuko na there is a lot of corruption in schools by the way nundu nambeze ile manenga we siitumia wondu sia ile kwitha siitumeka njo kitumi ko school tu na ilazi chikucha ngicha kitwa ndaka kute textbook alimu maregwe bwanesa na siana sio lazima ziona ashikulika mubuko maibembeza mata ile kuweba noko kube ndio kulia kwa hilo bia ila principal wa diasia kilasi kesiana maneli na in the real sense kesiana 150 ilo bia ile ngawa miongo 5 ni principal Siria sio principal nundu wa wendi wa principal na endo yede la ende nundu wa kwitha bena manigwa maingi ainge ange matebo wesikali ne yabinewa ko uteke blame silikali ke andwa ba school twambo blame school na to blame bado Ministry of Education
nundu matiulika ibinda ya matianyiza muita iko muno sindu icio kie kwikine aneza president ula twina kioza kivila nundu andu maikwati ya mia oneza yuko ugiki mino mituki mbese sieke panangu. Wow, titikila kana ende ila verification ya thela. Yes. Anengine ni siku ya school jana esa ubikiwa. Teke thia titikile ila verification isu maende sikana ende weni serikali ye thela. Ndi maundwa okuwa maitwa capitation ite kuyanesia masukulu maybe ikianigwa. Okay. Pe undungi kwenda tongelele wake somo. Kana tikila nilietie ndi maundu ni ma housing politics. Tuende ngali kwengi. Politics kana nomba isi athowa munini. Yes. Tuinena specifically boma yangu. Ili kile oteti na kutuika kana President William Ruto. Yes. Ena groups siandu. Alawa mwene obangite. Yes. Kumanenga inumba we mwene ta president. Nituonye ayasya 20% yes. Ni kunengwa tutors kana alimu. Aso kaingi adhama obisama polisi. Kumanenga the same 20% o numbani isu. Units isusia aboma yangu. Yes. Na ndi okwo kube ke nitailete okay there onethama wa president na eno kumu ni wailete kwitha kinena na akatua utwi nukona ni vena wailu president kwithiwa ni wokuma na suo kwasia kini kinenga ngania kana ni kinenga ngania kana wona bailete kwikwata kimiao numba izu ni cia kila mundu na mundu aile ku apply online etha ne kwenda numba na mwia uya sietha no woni ete mu tayari ndo ile kwitikilwa kuoni keli ku president kiyo weta wetu ni kana win alimu kisiasa polisi kisiasa kiwe kuengewa umane 20% ni luka ya siasa nikienda malike laine ne wethie nimekata ni mamukuni yakula na nendo kuya William Ruto ni muhimu no ila wapomie chama cha UDA enzilile tu town town Kenya ni makelabanga na William Ruto ni watumie kamiwe thia kionekane ta spaceship wethia ni ka wini ando ingi mamukuni yakula acio kengi athio kaku anyathui na ala abine di meranja wethia ni wa create dynasty na ni wa create timu ingi umeta hustler ambo twanye ithithio nthe na wethia tumia luka yimoyo muno nikenda kuniwe kula na apenya na ni watumia kindu kingi wakacha kitawa kila mu Kenya ne ukwata mbesa ne wikia mbesa mubuko na Kenya nzimona kome utwika millionaires kwa muzumbi ula twina akeni muziyobi kwa ucreate kila tukita promised land imaginary kwa munuka lakini matendo kuna kitu yes mundu igashagwa amwe na PhD in lies yes tisi yokewa kwa hiyo kwa ubongo ka ubongo no tuacha okay niona tamaina wewe no na the tutors kana alimasu nikenda munenge re-election na okula kutungo ukoko nicho kitumi wa meye mwangu ni akula ngamunenga 20% na nenge yu ekule yakwa ni meka sia thela kwa meka unewa kana meate yo metalatala ila akenya ngemailite kwithiwa makiatia ngewezi utumeka yako newe ni luka yako kita kutanithwa uone ko newe mana na kunewe kuwa nu newe kindu izi utumeka ila mundu ekwenda kunenga mana yuko izi luka ya kisiasa hiyo tumewa na etha makati yo metalatala yivo kindu kiki the key open with mundu yeyoto na witha jangu kumusi kana mama boga mundu wa mota boda boda kana ndwa mathuku mama uya monde buya yeyote mundu kazi ni kazi na tuwebuthia uya wa mundu madi ye process ila ya ile with the ni open with the number the way gangu tabiyu kweli ukaiwikite wazaniti mawoni kila bandu with the kana karo na musia isia tikela mundu ekwenda nyumba kila kiuthini andu oyu ikindu kita wanza chukulu masibitali sindu takukosa mawia sindu izo njo muzungu wa ile idha ifokasi kwa project ya housing yuka aneza mundu apunye ena wia ni kuyakia ti priority muno na tebo kuana na woni wakwa yes president thana nikenda amanenge anengwe kura now yes. Ikulo ni
ni lazima kana ni violate president ukithia either nondo aise affordable housing ni part ya maundola wa thete ya Kenya nikenda with the maendeleo ni mokela na Kenya maiba yandi nengi choto isikwala tame kwe eviction me ukola na meongangana na Sakaja ameke compensation mako ya Woodley you andrasu ma thete kana president ni wathanite nyumba isu ukwaka ikanengwa Kenya ona kieta kweso register weso nengwa chukio yumituke baadha netwe makanengwa nikenda mokelwe withie ti maiko yandi kiuni kindu wathanie ebindane ya campaign omonde aitweka enengana nombesu nundu ari election ndo kuona nitwa kutililamo ukethia ketha ndu ika re-election isu kwasia then tita we kwa tenomba uketha nitabena conditions sia kwesa kuyanisa ila promises yake yukira ngwenda weta njoki nomba isu in fact jaki to ni serikali mundu noko twila tumbana cia na ni wa mwene nthi chele itha zine ngwe andu amana ombwangiwe nomba kila bandu na matetha na wikwa andu ala mata afford kwe parent ni maile kuine ngo in fact mana pendi chiki to mbingiki including data Colombia na data Singapore nomba yako kumanenga yandu abini matatona ku afford kuyakia amekala akundula kwa kwitha flooding ama be wakundu tailobila kwa pya makanewe nomba isu makekala aku ile ida yilo na nomba ile ida itakwa na mbeza ja isilikali mwene tikutila Kenyans by the way tax housing levy ni illegal na ni unconstitutional na koti ya weti kumaten yes yue ka kwasa ni legal yuma undo president nake okie asia tiyo bo onera Akenya netu ko no tiyo bini taxpayers money ni utumika kwika mundu maingi muno Ruto ise maundu on them enda maendo digital kwambia na mubango no wa EGPs kana e-procurement elaya maybe uyenda kandalasi no mbaka usosie kwesela EGP nikenda anenge andu contracts na isu ni mbesa cia mwene nthi na ni maina kwema no muno na i government no government measia kitambo system isu peak counties si dhaitieletwe muno ke maendeleo woni wako nitawiwa nenda kwa jetu na musumbi ekwendo dominate kila kindu na musumbi ola twina agenda ilo micromanage counties nundu counties zizi organizikale weyo ngame wiwoka na we na ministry sionde aile kwitha I concentrate undu clean corruption kwa executive na karo kindu kicha digitization nikisio lakini akina goodwill na kipi kwa in good faith president yendo kika nikana with the project sionde ile kwenda kwa ward tender sionde ni wewe ukontrol kuma executive inune nzia ya ku exercise power excessive power with the account ne ku micromanage with the no control tender sionde with the award cronies kana ndo market tender yuko uki nicho kitumwe kwa ngava na mo kitetu in fact nendo kuyaneza kana otuchaiti history ya sindu ila inaendi digital ta e-citizen awo yutu inene kana e-citizen ni manaiche 18 billion okwizulo digitization wisiwe kwa chekwe ndaika yuko e-procurement ekwa opportunity ya ku create system ya kuyambeza mbingi kila sector na kila county yes yu kindo ila wiwa ni choka tunengane ngelekano ya SHA SHA ninziona ni thukuma although kuyandu masi andi thukuma na nengi wo mundu ine no ndu beona ka ugo ndeni wake lakini no manakana ndeni wa 26 million Kenyans alama registered kwa SHA 4.5 million ni mama contribute ya premiums isi ya SHA kuyandu meo this vitali makasia itwa di twe na muwo na twe wa SHA ndi uthukuma kana kindu cha muthembosu lakini kuko the president ainite malebe ma SHA kila mundu kata yandikithie ndini wa SHA no kethia ni kubini ya Kenya aneka SHA kwena sindu ngibingi nuko na then othuku sindu yu kwa si digitalized ta SHA isu ta e-citizen isu e-procurement ailete kwamba kuwekana na sio tika kuna kitene kana ilete kwamba tunenga time tika mbona kiundi cha thoko mapyu cha seuba kana ona president ailete kuikata nundo oisindu sio no sio wasio
lakini kila kindu kio no thuku wacho thina la wibo no umwe ugwa by the way those are good ideas na they are the best on nito me awande inge mbinge nesi na ni wakia na nenda weta kindu kimwe by the way pa kwa sha mundu la wate Kenya system ya sha mundu amete 1.4 billion oyutu na ile ida yela emukwate nondo aizi kana system yesu karo na musia hisia ikazi ya corruption ne can detect ya chochote kikwi kwa illegally na system yesu ikonga macha on a payment ya zindu ila itailete ne can detect ya mpaka hospitali ila ghost chikwa sambeza lakini system yesu ne yaitembeza mbingi muno kwa umundu la wate Kenya system yesu ambo kwatwa kiwendini na president ethane kwenda kuintroduce sindui as introduce in good faith na atamba kukitana na kindu kita corruption nundu by the way ibinda ya uhuru tunaka cha 2 billion oyune ndo kukonfirmia kana tuyacha 10 billion kala muthema na Kenya economy ya Kenya mbeza ila tutumia kwa economy ila tuinayo indi yoka mbeza isu si razi mbingi wa ndi tandatu ila East Africa ta Rwanda, Burundi, Tanzania, Uganda ndizo sisi ambe by the way karochi na population ya 300 million people lakini economy yake mbeza ila budget ya ni 4.2 trillion na hisabu ya ndizo ingi it is so much economy ya Kenya na Kenya tu yandu 50 million kwa mbeza tuizani wajienda hapa wakombea na ndizo ingi ta Rwanda yende nesa na itina corruption ta Kenya yuko kila tu inachono tu mimuthuku wa mbesa na system hiyo dhani hiyo createwa which I support yithe fight corruption I create in goodwill na yambo cleanwa with the control wa ni cartels na mbesa ziku ibala batailite na matamba umye ghost hospitals na zindu isu ona betha ave ghost project karo chiki ya wa system une ikawadi watenda ikanewe mbesa ikaimubuko wa mundu na mbesa izuita na there are so many ghost workers in Kenya on housing project ina ghost workers maandikiwe create wa umeke wa moso wa mbesa maiki ndumazo kumabu aya counties tuna ghost workers na bado tuna zindu sita wa fake certificates itumetwa na ndwa ingi ba Kenya kukata mawia yuko we then to kwenda ku digital twambo clean fake certificates ghost workers ghost schools ghost hospitals na kila bandu bena ghost medical centers including ghost police officers baby nda mutumie mu akwati wa ganjo kiwata imposter we by the way ina chio kinene nao za muzala mwingi na usunu wona nywaka na zindu ziko na wanesa ba Kenya ndizika na waiku ya musia ise niki polisi ila matangaza miana manana ba Kenya woza nini wisa idhia yuma parade yala me utrainwa nandu 7,000 asuma hapa me 7,000 na me tangaza miana ya andu manana so there is a lot of corruption in Kenya now by the way let me tell you the truth I love you dineni ilobi musia isia na karo ilobi twa ile either tumbanya revenue ya 100 billion kila mwaka lakini tumbanya 12 billion kila mwaka kwa over 80 billion ikwati chokumbanya kila mwaka ikani wando na nimezisi na mbeza isu with it utethia mwenendi na Nairobi hiyo kaji na 317,000 businesses macha tax matila wa makosa nyambesa ona licenses na hizo tu mbeza chuma wono mwenendi lakini chiko nazi ndundu sia ile wathi lobi bena kiko kingi aya Nairobi CCTV na ndinanga family ya Bob lawyer ulo naathiwe pole mbingi muno na nitakina ikibange nundu anaendie kuwathi wa bala CCTV te uthukuma kunga bana zakaje nde serious na kila kaunti yo ndia ile ikiwa CCTV sio uthukuma mbezi ile chumba na wi lobi ne mbinge yukwitha na CCTV te uthukuma ciekiwe binda ya Bob Kolimo ni makosa muno
na songo no wapushie kiunu wakonie maundu neza. Okay. Na nenge maundu mako kitolosa ni Kenya ni mambiye nundu ngaliko ne ulusani kokwe mubango wa SHA it is even that one institutions isusa widi siende no kunikilwa na ende kutwikia ikana sibitali uko kethela sibitali weta wa maybe wa Runyenjes ngaliko webe unge ngaliko ne sia Nakuru andwala patients ile si Nakuru si kuitwa no the same mawala mena no the same si sibitali nesu kuituka yu etha mundu mukaka na moito ni wathiko cia ekato gite kutetheka tumeonde tonzeo ayemeandika kana asu amaito atano make you yes na notice yes matethekio kawaida kwanza batena madina ona tuya sio serikali ningi pia na maundo kuondini nitwa ilo blame dakitali undu benda kitali makwatiche kuandika ona patients you on kasu azumeka pala me kuandika matethekie kwizia ya CS na matethekie onesa pe angi na mome kuandikwa awau matendinu na in fact mageki wa manaiti wa wau mona na akuni wasimu withiona mundu uzunde ku exist one namba ndiulika ne namba na yitumika aba Kenya yuko u blame zilikali nitwa ile blame withiene ala matongo je hospitali na baile iko serious auditing ya uandikanyula wende ya maskulu yuta GSS yukaro maende na kuandika alimu wendo gethia sub county directors ma TSC kila constituency ni makwati jothi makosa mbesa nikana manengandu mwana na ethandu ina mbesa ila maseti ila mekwasha umi mwana wetewa mundungi na nicho kitumi ukuona kindu kicho kilia byo bingi muno ku ukamba kila bandu na Kenya yonde where they are locals ala trained alimu ala trained maone wea kana priority yambe mundu wolusani no ithia mundu bandu ba mwalimu unasomi athukumeko withia ndiye kwithia kabaga ikundu takwale na kwale kutitha kwikiwu enda gathini akua kaikwe barendi ku aile kwitha ithukuma musi akaka ko no ithia musi ne usizia nguku indo ne usubia maundu ma mundani na ndekwiba mbese itu semba muno yuko etha ndu kukitana no lusani ona uandikaniwa alimuama GSS maende na kuandikwa maandikwa mana maje kuitwa mbesa na mundu anewa mwana wambe kuyosia itu athukumeko na kila kaunti ithukume independently na mamina kuandika na matika auditing yuko unda kitali ile siunenga na hospitali ite ku exist ni mailo kwatwa na ni maile in fact utunga mbesa ila methi itu maine ngwe lungu yeu na system ya SHA ila hospitali cha list yawa ni nonie kana ibinda imwe be hospitali siekitwe itaile kwitha itaite serikali ne system ya collapsiwa nandu ma IT mongela hospitali ingi itaibo na maunye ingi nikane balance yuko uwe no lusani kwambia hospitali skulu kila bandu bandu bate lusani ko na ghost patients yes tilikanga liko na Facebook tona makaibu maiti ata na ndete sokathia na ulikila maunduni makonete uteti Facebook wa mundu kwitwa Clem Steve sia good job na ndi nuko nengeta kongole bena Leonard Kitungi aite pamoja hadi tamati chama Peter engaliko ni sia Sultan Amud as well represented bena deno ambete ningo kethie deno suspect na pia asengaliko ni sia kuye kawethe kuningaliko ni sia kangundo na ndi tisioke maunduni makonete uteti mundu Gachagua anathi kutembea US na asia kala miei ile na isioka kusioka kwake kuna ina kitutumo kingi muno na ende we aisio na be kwata no kweso bangithio maundu na yeko ndu wabangite kwika mundu Geoffrey Ruku no naisie no mubothe ise muno aya sema kwetio president na ende amuya kana chama chake onakuno kuyita kingpin kecha DCP kinenenga ne candidates nundu wa usakwani wa November 27th hiyo kita by elections wadi wa mundu Gachagua aibothewa ayewa onaitha wiyeta kingpin wethela kisio chake tukita chake imani kana Mount Kenya ona support whether you and pay wandu
titame kwenda na inde voni nzenga pola mundu kwenda kutwika busumbi ailete kukinangia waniki kana baba endete hata Gachagua botho gwake nendo confirm kana Gachagua kiutangazie kana nekwitie kibila nonzio ya confuse president yula twinake nundu nona impeach yetwe ni mbunge na senate yuko Gachagua they stand any better chance ya kwitie kibila cho president ni Kalata ni Kalata mazolete na Kalonzo na timu elengi ya Wamalo na Martha Karua withi na Matiang'i withi kila mundu yazianwe kwitia lakini megwisonenga ne candidate umwe na kibuthia kiu kuona kitieto ni ruku no cha kawaida siasa ni na kwaje kana chama kiu kina mboko makuungamia candidate no luka ya siasa etumeawa na ningi Gachagua ki wende na kuika ni kisio cha kumobilize anduma Mount Kenya lakini mundu leo stand better chances cha kuungama na kuoza kibila ki ni Kalonzo Musyoka na ya mwisho kuona Gachagua cha Kalonzo tosha nundu Ruto akamwathukia akaamua aklinwe kotini na atitia kibila withia Gachagua ndapeta wendo za kibila na withia ninzi ya Ruto watumia kwanya Kenya yonthe ni kanesile bakati yuko ino siasa na ningi mundu la twailo twika muno takamba na yo stand better chances cha win pyo kila bandu ni Kalonzo na kama kwa je tuina agenda tukoka kuinene aba mena agenda tuina yo Gachagua is agenda yake ni kutungia mwiki yo wotongo nundu wese Kenya ba yutongo Kenya ni twaitia lot of trust na president yula twinake na no kweli na by the way kiu neni ni chagu na kiu kwa chaka tungia trust kwa payslip no kisio kike kwa na kikatethia inge na either housing levy ikapetwa well and good ikatethia na police union ejambi yotewa yuko wila mara akaja agenda ni Ruto must go isu ni policy mweto no kuna Ruto akadala na noni no net ya limu state house na limu manane nga wengilie 10 kila mwalimu na tuenda kuya limu nundu limu ya na jimwe na tuenda kuya limu nundu to munane ngiwe mbesa munane ngiwe ila mwe akoti mutathukuma wanacho besa isu muneki ene sakosa indi tha imwe ya limu nitwizika namu ya somu na nimwisika na skulu capitation mutiu newe na munonge musalela munongela wabai mundu nabe tukiwa zilingi maana 5 na nitwizima lecturer university undu meuthina na meuwiti ya maundu momite yuko manaika nangilie kumimu na nengiwe ito na kuungama nafasi ni ya capitation ilanzele ito na kuungama nafasi ni ya musalola mwaile kwitha munongeleto musio na ito na kuungama nafasi ni ya kuivia ciana mbesa ila cia ile kuiviwa kana kwa kailasi yuko kwa token isu siasa cha tokenism na nonzio na mbesa cia tututhi ni binda yao ya mbesa nundu imbesa mbene chaiye na witho wiye ila cha musia icia na karo nendo muyane sakana banje dilo twino ya siasa yikitwe oyu nikenda Iran politics cha 2027 ni 60 billion twani chekela mu Kenya wina kura wina ngili ina ugwithotie tawe yuko ibinda ya mbesa kuthala bina ni bikie siwe lakini tutika kindu kita a vote of no revote to revote tukone kula tukone mundu la wailote thia ndino na ibinda ile twaina the best economic moments ni ibinda ya Kalonzo na Kibaki kwa Kalonzo ni utungia trust ile tuyebo ila ya sorry na nikuika maundu nesa na ikameze tuina agenda tukainene abagela mundu asani wesiumia ba ibinda yo yabi kamukanena yes tiosanga likone ya YouTube ya 23915 yes be mundu kwa sa ko kitwika bati twenzeni itokeli wa Matinga be mundu kwa sia nye ningu kwa tambau uneni wa Gachagua etwa Kamwa Male okay pe mundu ete usuwa alimu usune kolokolo mwayu
alimo mathi State House na maundu ma capitation bado methi State House na ciana cio thimucie. Okay, I think one mundu wake tu yuko ekangusoma yake kitu ufu ni kulukulu mwayu alimo mathi State House na maundu ma capitation bado mothi State House na ciana cio thimucie kiuni chao yu katete kithuku kuma. Okay, yes, andegete kihamba kiuna nenge no ikulewe wakulia na indi ngaliko ni cia kitwi. Yes, tike tusioke ngaliko nino wasi ebinda yo yabikamukane agenda mweke iwe muina agenda tukainengane batu kaithoje kila bandu physically on the ground let you ne TV ne kila bandu na mwiya ene ndiata ene ndi tukamara biondu yusi ndu cia ile ithaitekwa preparedness kana mwimombania ata twende mea kwani ukite twende kuya ene ndi mose kula tene na nundu IBC ni ambio thukuma by the way kila tuendo kule serikali no kindu kimwe ngiwezi yandu kuivangilie munundu no niyo yawe ne yaumwe na no me kuiva ibetangwe kibandi mundu ndaile kwitha toza kibandi kiku expire nundu kibandi kila mundu ekosoju kiwa kika expire 2035 yuko serikali ibetange ngewenu ya kuibe ibandi mundu atosa kibandi kwose cha ile itha kitungwe pale binda ya uhuru kinetha kizilingi 150 oja kuiba saiba peke yake yuko uandu mose ibandi meyumbanye na maikuna ni asimu kila bandu maweta ni kana mundu la twetela bindu endinu nikalonzo wa musioka eweka na tutona nyondu ndinu yende na ubaluka na undu sindu ite ukunekanesa na mbezo ndo sikwa by the way na chetwaka cha 10 billion kala muthenya tene tunaka cha 2 nundu ndikuona nundu tutona itha na economy ya 4.2 trillion no ithia impact isu tutumiwa andu mamuikati yaandike andu boda boda no ni manengo condition bingi na muzumbi ula twinake pe uzindu athia andu mota kugetha na mondu mota nimekuyanisia sindu imuzumbi wa icie nimekuyanisia ki meiwe meanisia nundu no ni zindu bingi muno kwitha na helmet ili kwitha license kwitha na certificate ya good conduct certificate ya good conduct kusoma na pia insurance cover etha andu mota nimekwika maundu azu nundu ni maundu masio mekwa na imota no ni itiwe chikwiki wa tracker nake muzumbi ula twinake atitia kibila andu mota training ya kusoma nikanonewe license nekumya ngili 10 ithe ibike 2500 kiwianisia andu mota nukutila imbeza mota muyuma ngili 195 ithe ibike ngili 95 kiuna shoyanisia andu mota ulegu wa mota aketha au immediately na one full year ya free medical cover kiwianisia andu mota kana akamase ubicha sako na akameki mbesa sako nishu na no ameiga na insurance cover yo ikachaji ya mbesa mpingi yuko maundu wa athia andu mota mbako na kumapo india mundu wo alike kwa cabinet secretary na positions by the way musiaiza na karo pa Kenya twina kindu tukita na kizungu ethnic disparity kwina tribalism na kikamba zitawata tribalism kwithia no ni kwitha wina kiumbai yani nita kwendesha mbai yaku mbai nenda kwa jaba Kenya tuna parastato 180 na nafasi 65 siodi tunika lenjins ndo muzumbe mukalenjini na katiba kiacha patingwa mwana ona umwe wakunenga mbai onemwe nafasi ya over 33% ya state appointment kwa any parastato na akamba twinakambe 10 mongamie parastato yuko ukamba twi sidelined na emono na nendo kuyaneza ukainandi Kapsabet Bomet Kericho project ila William Ruto alikakibelani ucompleted ni tano pa ukamba kwina stalled project cha kitu yo kwambiwa na itami patiungo project yonemwe muziaizia pa ukamba twamini wane muzumbi ula twinake yuko ibinda ya uhuru twake manenga we 5.2 billion nikana mamine uyosu ila muzumbi unalikile mbeze izu inaolilwe oyumenenga 3.2 billion na twake for your information etiele
ni yakitwe kabika 96% kwa wiki iliyodhela, lakini I imagine 4% ni yaemie musumbi utu inake aya waiva konza Techno City ni yaemie kwa hakika na pio project ingi mangava na meubu wa kila bandu na show sia ile idha cha national government cha ilo umino ni president kwa ustondi project tatu wake kuukamba aya ya konza imine wone musumbi tioba unundu ni waete issue ya nduma boda boda mutongo yumu nani wa yo ni waisekana mubangosu wa anduma mwiga kunenga wae tumota ni either no away ya kuthusia atandithia ala mateza atumota not necessarily on anduma youth maithethiwa na tumota tu no kwetha no mubango mo kenga ene na kuthusia atandithia su uketha ni atumika ta political tool ya kwasela na ikwekiwe ikwekwa na kwekwa o tuinenga na tumota tu ni tuitikilana na ndeto cia mutongo yusu akana no toka biasa lokaende kakutusi watandithio amwe in fact yonezuno nzio ya kuzi ya Kenya nondo tu mota ukati ya juu kweli auditing lazi saikwa withio na mota mwe bandu paku wangili 195 yikitwe ngili mana 5 baby ndatuoni na kibela lakini kalile kitiki wa ku account kana kiteza 1 million 1.3 million na kalamu takakeva kekitwe kana kalamu taka keteza wangili mana 6 iko uno gwitha atandithia su nenzio ya kuthua na indi mainenga ne kickback ya cheki wa excess account ino matumia mainenga ala involved na kwanza yengi zivi kwa balazi ambie na tuina chindu ziitwa empowerment program na kiucha tumota kunenga no elama na ndi state house tumota tulama na nenga we musia yisia kamota kamwe kana nenga 140 na kamota kamwe tuikulia ko kamota kamwe na 140 surely makeza kwa na imbeza hata nicho kitumika arona nendo kutabia alama na nengi watu mota mo ndema na at least state house ni mana te mana imbeza kila mundu akwata ngili 5 yuko zindu ina nenga na state house sia bikamuzi ina kitotewa andu magekata maka na imbeza na empowerment program inu tuinayo ikwati chiananga mbeza mbingi muno nundu kila chuma chiananga 100 million na mbeza izi ziko account wana tututa kwezi umaba na ila mwaituma bikiwa ba yamena ikundi maana imbeza otithia mundu mwe kwata zilingi 64 zilingi 64 itwana kwekata ndino tukinete. Thank you. No watu songia bajana ndateka itatu na tienda tena nise President William Ruto mubangete ko kambani na nitwisi chathi cha mashujadi kibangete kutwa ku yethokwe wenda utabia akenya hata nondo ite tetha oteyenda maendeyo ona ko no to ya sia president no sideline ite kana no athugitwo kambani muno lakini ndokitwo kambani kotethe binda hiyo kite ikonesa wenda utabia akenya hata kukonia ndambuka sia president ukambani kutambuka kwake ni kusiona ndu no musumbi la twinake naye na right ya uthikila bandu na kundevelop kila bandu kila tukwenda umukulia musumbi and develop Kenya with a lot of equality na equity fairness aige either biased na either okite kwika neso kamba nitu mudhozi okamba okekenesa lakini tuemua project ila na weta baita amino mpaka malelu wangi nundu ndaita ni ela sio ndeo yunundu project mbinge imwezi bama za kukitwina makueni amine project isu na amine ya either ekanesa na either atungie mwene ndi koti wake ola uwepite na kiu kitu mungarandi kukuni wakula nundu twina candidate witu ita Kalonzo Musyoka ola tumukwete mbau na ndikulia MP wa Mwala Kawaya na ndikulia ni Murod Mbai ulongi ni Senator Mutinda ulongi ni Wakaiti Terry Mbaika na ulongi wone kanga muno namo ni Rejo na Mai nenda umakulia na mwengi mutuse mokitie akamba nundu nimeyumizie mabanga moni mathi Kenya kwanza mokitie akamba maetewe maendeyo na matie kotinda mangite Kalonzo kukela pandu na etha mome Kenya kwanza na baikindu maendezie mema matatuete maendeyo niki
makaya ko buwa kalonzo ku kila bandu yuko uni mapalukite muno asuna weta nundu matiyo tuwete maendeleo twake ni ungeme konza ni ungeme uma ni ungeme damu aya sindu ta malelu ila manaye ndiyo kulia chuma ile mbetu manaye ndiye they are no in the procurement me at the procurement stage ona majinga matatu mwa mambie wia yuko either ni mwalikile kwa Kenya kwanza na mwibanga maendeleo maumabu tuwete hii maendeleo kamba na ndasyo kusema kweli kiki weta wana tongo ya ingila mekwete kibela by the way executive ila budget yu seubwa yeseubya umbunge ne bepoka ni manenga nae proposal mbingeki cha kila kaunti kila bandu na makazi ya tondwane mo manokie batwe isi kwenesho yuko ana atalela mo kamba mai matwa project ile kwa metro kamba state house na budget ile ngizi kwa nundu enu mateki wembetha yiki wembetha iko no ithele asante newa watu wela mukuka ni mukwete agenda yes we nini sivyo kilokwenda ngaliko ni sia kasikeo ningi to soka tutabe nikenda yona muyote agenda isu ibinda ya bikona ukate agenda niki ukwenda kunewa mwana fu nenda kwa 2027 oyutu onena we timu nambiye na ikundie nene munozita komboa kazikeo na ninyo mutongo iwa komboa kazikeo na brand ile tutumia ni game changer kukazikeo ngetha nditi kipela cho MCA mundu sindu itithite ite kwa nesa na tuketha tuti oversight project ila governor lo ketha kipela ni aikuna na tukokite ene ndi nikana etha ni kiwo kitungwe etha ni malelu maseugwe etha ni fertilizer kanenga nawe before mbua yue na etha ni mbewe kanenga nawe before mbua yue na etha ni sindu ta tukathi kuintroduce kindu gitawa free ECD education. Thank you. Mundu mbolu. Ibinda yu ya bikoko kwa utabia mausira suo ndomba nisi andu makasikeo. Yes. Na tuyikuya all the best. Yes. No tuwete lei. Wizo tuwa nipe kuona nona. Edo tuyikuya tuyitungi anga imo bia nondo ni wasa kwa tongo. Asante. Na inde ndiyo kutungia mubia muno nondo wa ibinda yaku kako Mutongo TV kwitha no nena nyoso ni sindu cia bata muno na nene izo le thukise no kwa tio kendu ona kumusesia mwendo ni na utungia mubia nondo so kwa Mutongo TV twambililie ndeni wa vilingi tweka mathangu na nitwene ya kilungu cha amuka kwa kwithwa na unenania ni saa 3 cia telikanda tika ile ni tawa Caroline Mweni wa Muteti mwendo ni wa saa monza twithia na ndeni wa vilingi wa mauvo kwa oyu Tiwanesa inu ni Mutongo.